हेलो एवरीवन गुड मर्निंग सकलोके और रातिपुवा प्राय 6टा मान बाजिसे और मैं मंदिरলৈ बुली ओलालो और आजिर दिनটো बहुते स्पेशियल कारण आज शाओन व्रतर 2 माह कमप्लीट हबो लगते आज रक्षाबंधनो आछे सकलोলৈके रक्षाबंधনৰ शुभकामना থাকিল भाविलो ब्लग बनाइছো और आज स्पेशल मोमेंटखिनिनो केनेकुवा थाকি যাব हेतु कारणे ब्लग एटाके बनालो और आज आपनालोকক मैं देखुवाम रक्षाबंधन लगते शाओन व्रतर अलमान जिमान जी पारो देखुवाम और एतिया मन्दिरলৈ गइছো मन्दिरলৈ गोटे परियालटोৱে गइছো और या गय आছো मन्दिरলৈ बुली मन्दिर आহি पाइ गलो और लगते बेटी मानुजन और सरू बेटीओ आछे और या मन्दिर परिवेशटो देखिसेने पूरा गान बाजी आछे किन्तु साउंडटो कमाइ थैसो कारण भइस एड करिब লাগিব कमप्लीट 2 माह केनेकुवानो व्रतটো राखिब पारिलो सचाকৈ दे करिम बुली कले सब करिब पारि और मन्दिर आহি पालो होम करि आछे पूजा करा হৈ গল पूजा কৰা সময়ত ভিডিওটো কৰা নহল কাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলো আৰু মানুহৰ ভিৰটো বহুত হ'ব কাৰণে হোম সুম কৰি আজৰি হৈ যাম আৰু লগতে ৰক্ষাবন্ধনো আছে ভাইটি ঘৰো যাব লাগে তাকে সৰু বেটি আজি কেমেৰামেন তাই কেমেৰা কৰি দিছে আজিৰ দিনটোত সকলো ব্ৰতধাৰীয়ে গৈ নিজৰ ব্ৰত ভাঙিব এটো কাৰণে সোনকালে আহিলো আৰু আমি সোনকালে পূজা সুজা কৰি আজৰি আৰু অলপ পাছত মন্দিৰ বহুত ভিৰ হৈ যাব লাইন লাগিব আৰু সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগে কাৰণ ইউটিউবত চেনেল এটা খুলি পেলাই মই এই সময়খিনি মাঘ যাম মাঘে হাসি ৰাখিব পাৰিছো কেতিয়াবা পাছত চাব পাৰিম মনটো ভাল লাগিব আৰু এয়া ৰাখি পিন্ধি আজৰি ধুনীয়াকৈ কপি ফটো মাৰিলো আৰু আজি ভিডিওটো ইমানে অন্য এটি ব্লগত লগ পাম ধন্যবাদ।